Hello everyone. We are so happy to meet once again. It's time where we meet through Zoom and Facebook and share the word of God. By technology we can meet even though we cannot meet face to face. And this is the grace of God. Allow me to pray before we read the Bible. Father God, we thank you for this evening fellowship. Every day you give us your bread, that is your word. And this is the bread of life, as your word says. So allow us to open up our hearts so that we can receive it. Because many times when we think about your word, it's beyond our understanding. But when we receive it as faith in our hearts, we could see that it works. May you allow your word to create peace and hope in our lives. Especially those who are still sinners, allow the word to create righteousness of God in their life. In the name of Jesus I pray. Amen. Okay, let us read Luke chapter 15. As you know, we have been talking about the story of the prodigal son. Today I want to talk about the repentance of the prodigal son. How the prodigal son was able to receive the repentance in his heart. So today we can read from verse 16. So let us read from verse 15 up to verse 24. Luke chapter 15 from verse 15 through verse 24. But then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. And I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." And he arose and came to his father. But when he was still a greater way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants,
Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane umwenda uruta iyindi mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage tujye twishime. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none arabonetse, nuko batangira kwishima. Yes, I've read that up to verse 24. Dusomye kugeza ku murongo wa 24. One day I was sent to meet Jensi, who were coming from Uganda to the border. Ubwo banyohereje kwakira abakorabushake bari bavuye Uganda baza mu Rwanda. Actually, that time they had trouble at Gatuna border. Bivuga ko icyo gihe bari bagize ibibazo ku mpaka wa Gatuna. So I had to go there to rescue them. Icyo gihe rero nagomba kugenda nkabafasha. But during the time, I was not like having good relationship with my boss. Gusa icyo gihe ntabwo nari mfite imibanire myiza n'umukoresha wanjye. So my heart and his heart was different. Umutima wanjye n'uwe ndibuka ko byari bitandukanye. So even though he told me to go to Gatuna, I had Kagitumba. Nubwo ambwiye ngo njye Gatuna, njye numvise Kagitumba. So I took the bus. Nafashe bisi from Remera bus station. Njye mu Remera. And I found myself in Kayonza. Nisanze ngeze i Kayonza. Arriving in Kayonza bus station, I started to think twice. Ngeze muri bisi Kayonza, muri gare Kayonza natangiye kwibaza. From Kigali to Kagitumba, it's more than 3 hours. Ndavuga nti kuva i Kayonza ngera Kagitumba biramfata amasaha 3. Now it's in the afternoon. None bigeze nyuma saa 6. Should I go to Kagitumba? Am I told to go there? Ntese koko nshobora kujya Kagitumba nkagerayo? Because if I continue, I'll reach there in the evening. Ko ni nkomeza ndi bugereyo mu gicuku. How can I rescue people? Ese nabatabara gute? I think I'm mistaken. Ntekereza ko ndi mu makosa. So from there I called. Rero nkiriyo narahamagaye. Did you tell me to go to Kagitumba border or Gatuna border? Nizambwiye kujya Kagitumba cyangwa ni Gatuna? So he told me, I told you Gatuna. Nakubwiye kujya Gatuna. Of course, the doubt I had was true. Rumvikana impungenge nari mfite zari ukuri. It was impossible to depart from Kigali to Kagitumba and meet people waiting for him. Ntibyashobokaga ko umuntu ava i Kigali mu masaha ngo agere Kagitumba ntakimutegereje. But because of the different heart, I just went there. Ariko bitewe n'umutima utandukanye nari mfite napfuye kugenda. Anyways, on the way, after asking and confirming, I had to take another bus coming back to Kigali. Maze kubaza nkamenya ukuri ko ariko nagomba gufata indi bisi nkagaruka i Kigali. Because there was no way to continue the same road and reach to Gatuna. Ako nta yindi nzira nashoboraga gufata imvana aho ngaho nari ngeze ngo njyane Gatuna. But still, it was late. Ni nari nakerewe. I could not come back to Kigali and again go to Gatuna. Byari bigishobotse ko ngaruka i Kigali ngo mfate ikindi cyerekezo kijya i Gatuna. So they had to send another person. Icyo gihe bagomba kohereza undi muntu. What I want to tell you, nshaka kubabwira, I'm talking about repentance. Ndimo ndavuga kwihana. Many people don't know what is true repentance. Abantu ntabwo bazi kwihana nyakuri. They just think that repentance is asking forgiveness of sins. Bagutekereza ati kwihana ni ukwaka imbabazi z'ibyaha bakoze. Telling God, I'm sorry, I did this and that.
abwira Imana ati rwose mbabarira nakoze ibi n'ibi. But though they say like this, Ubwo bavuga batyo always they keep repeating, committing sins and trying not to commit sin. abandi bakomeza gusubiramo ibyaha bakongera bakagerageza kwifata ngo be kubikora. For so many years people try not to commit sins. Usanga imyaka myinshi abantu bahatana ngo be gukora icyaha, But again and again they find themselves committing sins. ariko n'ahandi buri gihe basanga bakoze ibyaha. Yes, they don't want to commit sins. Birumvikana ntibashaka gukora ibyaha, Even they try not to commit sins. baranabigerageza ngo be kubikora, But after trying, they fail. ariko bamaze kugerageza baratsindwa. When they fail, they repent. Batsinzwe barihana. What kind of repentance? Ese ni uko kwihana bakora? They have endless repentance, which is asking or confessing sins. Usanga bagira kwihana kutarangira, ariko kwatura no gusaba imbabazi ibyaha byabo. It's okay to confess your sins, Nta kibazo rwose kuba wakwatura ibyaha byawe, but never say that that is repentance. ariko ntukavuge kuko ari ukwihana. Because confessing and repenting are two issues. Kubera ko kwatura no kwihana ni ibintu bibiri. People confess their sins, Abantu batura ibyaha byabo thinking that after confessing my sins, I will tell God to forgive me, bakaba babibwira ngo nyuma yo kwatura ibyaha byanjye ndabwira Imana imbabarire, and definitely God will forgive me. kandi Imana rwose izamubarira. So they keep the same circle of trying and failing and repenting. Bakomeza bizengurukaho bakagerageza, batsindwa bakihana. Today I try, Munsi nkagerageza, after some time I fail. nyuma y'igihe runaka ngatsindwa, After failing, I ask forgiveness of sins. namara gutsindwa ngasaba imbabazi z'ibyaha, I promise God not to commit sin anymore. nkabwira Imana ko ntazongera gukora ibyaha ukundi, But again and again I commit sins. ariko n'ubundi nkongera nkabisubiramo. Instead of accepting failure, Aho kugira ngo nemere ko natsinzwe, again I ask forgiveness ndagenda ngasaba imbabazi z'ibyaha, and try again, nkongera nkagerageza, commit sin, ngakora ibyaha, ask forgiveness, ngasaba imbabazi, try again nkagerageza, until people die. kugeza igihe abantu bapfiriye. This is not repentance. Ubwo ntabwo ari ukwihana rero. What is the true repentance? Se kwihana nyakuri ni iki? Let us read one scripture in the book of Acts. Reka dusome icyanditswe kimwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Please open the book of Acts, Mbambure mu byakozwe n'intumwa, Acts chapter 20, igice cya 20, verse 21. umurongo ni wa 21. Acts chapter 20, verse 21 says, Byakozwe n'intumwa 20, umurongo wa 21 aravuga ngo, testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. Yeah, this is Apostle Paul. Iyi ni intumwa Pawulo. After Apostle Paul received salvation, Intumwa Pawulo amaze kwakira agakiza, as you know, before he was Saul, nk'uko mubizi imbere yari Sawuli, he was persecuting the church. yabagaho atoteza itorero, He was a sinner. yari umunyabyaha, But one day he met the light of Jesus. ariko umunsi umwe we n'umucyo wa Yesu, And he confirmed that he was a sinner 100%. aza kumenya ko ari umunyabyaha 100%. At the time, God led him to repent. Icyo gihe rero Imana yamukundiye kwihana, And he repented. hanyuma arihana. After repenting, Amaze kwihana, he was able to become the minister of the gospel. yahindutse umubwirizabutumwa, He started to preach the gospel. atangiye kuvuga ubutumwa bwiza. What was Apostle Paul preaching about? Ese intumwa Pawulo yabwirizaga ngo iki? Only two things. Avuga ku bintu bibiri. He could testify to all people repentance. Yabashaga guhamiriza abantu bose byo kwihana. Repentance from where to where? Kwihana uva aho ujya he? He told them you should repent. Yarababwiraga ati mugomba kwihana. But repentance from yourself to God. Kwihana wivamo usanga Imana. Because there is no way you can repent just turning around on yourself. Kubera ko nta kwihana kuri mu kwizenguruka wowe ubwawe. Many people, they just turn around on the same circle. Abantu usanga barabazenguruka ku kaziga kamwe, They never meet God. ntabwo bajya bahura n'Imana, And they think that is repentance. kandi bakibwira ngo turi kwihana. But the true repentance is
to return to the Lord. ariko kwihana nyakuri ni uguhindukirira Imana, Is to move from you to the Lord. ni ukwivaho ubwawe usanga Imana. Since we are born, Twavuka we have so many thoughts and understanding and experiences. dufite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo twanyuzemo bitandukanye, And this makes you to be who you are now. ibi ngibi nibyo bikugira uwo uri uno munsi. And because of your logics, of your knowledge, rero kubera inyurabwenge yawe n'ubumenyi ufite, whenever you hear the word of God, igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana you try to judge the word. gerageza kuriyungurura. And it's impossible with you to receive the word of God as it is, yet you are still relying on your knowledge. ngo ntibishoboka kwakira ijambo ry'Imana ngo uryizere ukiringiye ibyo uzi. True repentance must be just horizontal, just aligned. niyo mpamvu kwihana k'ukuri kugomba kuba gutomoye, kugororotse, It's not a circle. ntabwo ari uruziga. When you read Mark chapter 1 verse 15, iyo usomye Mariko igice cya mbere umurongo wa 15, Jesus also talked about repentance. Yesu aho ngaho naho yavuze kwihana. Please open Mark chapter 1 verse 15. murambure Mariko igice cya mbere umurongo wa 15. There you can see why Apostle Paul was testifying about repentance towards God aha ngaha ashobora kumenya impamvu intumwa Pawulo ari kuvuga kwihana ko kwivaho dusanga Imana, and faith towards the Lord no Jesus. kwizera Umwami Kristo Yesu. These two things must go together. ibintu byombi rero bigomba kujyana. Otherwise, when you don't have the two, bitwaye ibyo byombi utabifite, you cannot live spiritual life. ntabwo ushobora kuba ubuzima bw'umwuka. Mark chapter 1 verse 15 says, Mariko igice cya mbere umurongo wa 15 uravuga ngo, and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. igihe kirasohoye ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Yeah, when Jesus was preaching the gospel, Yesu ubwo yari ari kubwiriza ubutumwa bwiza, he told people God so loved you. yabwiraga abantu ati Imana yabakunze, That's why he sent me, niyo mpamvu yanyohereje, so that whoever believes in me should not perish, kugira ngo unyizera wese atarimbuka, but have everlasting life. ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. But again he told them, arongera arababwira ati, you cannot have faith ntabwo mwagira kwizera unless you repent, usibye gusa mwihanye, because repentance is the preparatory stage of having faith. kubera ko kwihana ni intambwe ya mbere ibanziriza kwizera. That's why here he told them, niyo mpamvu hano yababwiye ngo the time is fulfilled igihe kirasohoye, and the kingdom of God is at hand. ubwami bw'Imana buri hafi, Repent. mwihane, Repent and believe in the gospel. mwihane hanyuma mwemere ubutumwa bwiza. What is the gospel? ese ubutumwa bwiza ni iki? The gospel is the works of God. ubutumwa bwiza ni imirimo y'Imana, Is what God did for man. ni icyo Imana yakoreye umuntu. What did God did for you? ese ni iki Imana yagukoreye wowe? Actually, God forgave all of our sins. ubundi Imana yatubabariye ibyaha byacu byose. God gave us Jesus to forgive all of our sins. Imana yatanze Yesu kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu byose. Through Jesus, we are able to receive the true righteousness of God. rero binyuze muri Yesu tubasha kwakira gukiranuka k'ukuri kuva ku Mana, And we can live together with God forever. tubasha kubana n'Imana ibihe bidashira. But if we don't repent, ako tutihanye, there is no you can have faith. nta buryo ki dushobora kugira kwizera, Because always faith comes after repentance. kubera ko igihe cyose kwizera kuza kwihana kubanje kubaho. So what is repentance? mbese kwihana ubwo ni iki? So today we read Luke chapter 15. uyu munsi twasomye muri Luka igice cya 15, Through the story of the prodigal son, binyuze mu nkuru umwana w'ikirara, we can see how the prodigal son repented. ubasha kubona uburyo ki umwana w'ikirara yihanye. Last time I told you that in order to repent, you have to know what to repent. abashize nababwiye nti mbere yuko wihana ugomba kumenya icyo ihane icyo ari cyo, Because many people, they don't know even what is sin. kubera ko abantu benshi usanga batazi n'icyaha icyo ari cyo. And they try just to confess their evil deeds. baragerageza gusa bakatura ibibi bakoze. Even the prodigal son
thought like that. umwana w'ikiraro nawe niko atekereje. In the beginning, he thought that the sin he committed is wasting the possession of his father. arazi ko icyaha yakoze ari ugupfusha ubusa umutungo wa se. He thought the sins he committed is to commit adultery and to use alcohol until he finished all the money. arazi ko icyaha yakoze ari ugusambana akaya amafaranga yose akayamara. But one day there was something which happened in his life. ariko umunsi umwe hari ikintu cyabaye mu buzima bwe. It's written in verse 17. yanditse mu murongo wa 17. Luke chapter 15 verse 17. Luka igice cya 15 umurongo wa 17. Yeah, the Bible says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi babahazwa n'imitsima bakayisigaza naho njye inzara sinzana. Verse 18, I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. reka mpaguruka njye kwa data mbwire nti data nacumuye mu ijuru no mu maso yawe. Yes, when you read these two verses, iyo usomye imirongo yombi uko ari ibiri you can see how the prodigal son changed his heart. ushobora kubona uburyo ki umwana w'ikiraro ahinduye umutima we. Previously, he didn't want to go back to his father. ugitangira ntiyashaka kujya kwa se. He just wanted to work to recover his money. yashakaga gukora cyane ngo agaruze ibyo yatakaje. But one day, he came to himself. ariko umunsi umwe yisubiyemo. In verse 17, he said, umurongo wa 17 bavuze ngo when he came to himself, yisubiyemo he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? uko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho njye inzara sinzana. When he came to himself, he realized that he is so foolish. yisubiyemo yasanze ari umuswa. He said, I'm so foolish. ati njye ndi umuswa. My father is my father. data yarambyaye. Even the hired servants, he feeds them and they have enough to spare. usanga n'abagaragu be abaha ibikenewe byose akagira n'ibyo basigaza. How can my father deny to receive me? ese ni gute data yakwanga kunyakira? I was wrong to think that he cannot receive me, rwose nayo nibeshye kuba nakwibwira ko atanyakira because I'm his brother. ko ndi amaraso ye. If he can feed the hired servants, niba ashobora guhaza abagaragu be, I'm sure that if I go back, he will also receive me. nizeye nashidikanya ko nanjye ningenda azanyakira. Probably may not receive me as his son like before, ashobora kutanyakira nk'umwana we nk'uko byahoze, but anyway he will receive me ibyo byose aranyakira because I'm his brother. kubera ko ndi amaraso ye. He cannot reject me. ntawe yanjugunye. So before he didn't have such senses. bigitangiye twari dufite ibyumviro nk'ibyo. He didn't have this heart, ntabwo yari afite umutima but nk'uwo. now he's receiving the new heart. ubu ngubu nibwo ari kwakira umutima He mushya. is acknowledging the love of the Father. binginze yagomba kumenya icyo se yibwira. So after realizing that his love, the love of his Father towards the Son is forever, amaze kumenya ko urukundo umubyeyi afitiye umwana we rw'iteka rudashira and it is unconditional, kandi nta kigombero, he decided to go back to his Father. yafashe umwanzuro wo gusanga se. This is true repentance. uku niko kwihana nyakuri. As I told you, nkuko nabwiye, one day after I realized that I got lost, ubwo namenyaga ko nayobye. I was heading to Kagitumba, but I was told actually to go to Gatuna. nerekeye Kagitumba ariko nyamara ubundi nagomba kujya i Gatuna. So I had to stop the bus. rero nagomba guhagarika imodoka nayo ndimo. I went out nasohoka and I took another bus heading to Kigali for Gatuna. hanyuma ngafata indi modoka yerekeye Kigali nkaza gukomeza i Gatuna. Because Kagitumba border and Gatuna border are different. kuko umupaka wa Kagitumba n'uwa Gatuna byombi biratandukanye. So if the direction you are heading
to is not right. rero niba icyerekezo urimo atari ukuri, As soon as you realize you have to stop nk'uko nabwiye tugomba guhagarara, and you have to change your direction. hanyuma ugahindura icyerekezo cyawe. Before this son, he used to think that he needs to change his behavior in the far country. mbere uyu mwana ajyaga yibwira ngo nkwiye guhindura imikorere n'imigire yanjye mu gihugu cya kure, Even he tried. ndetse arabigerageza. He stopped committing adultery. yagerageje kureka gusambana, He stopped going to the bar. yahagaritse ibyo kujya mu kabari, He was just living with the swine, trying to work to recover the money. aragenda yibanira n'ingurube mu kiraro ngo agerageze gukora amafaranga. But since he was still in the far country, ariko n'ahandi kuba yari ari mu gihugu cya kure, everything he did was useless. buri kimwe cyose yakoze nta mumaro. People try to increase good things and decrease bad things. abantu usanga bagerageza kongera ibyiza bagabanya ibibi, Thinking that once they increase their good, kubera ko mu gihe bibwiye ngo ibyinshi ni ibyiza, God will receive them. imana izabakira. But this is not true. ako si ukuri, It's not a true repentance. ntabwo ko ari ukuri kwihana k'ukuri. According to the Bible, ushingiye kuri you bibiliya, have to acknowledge what is sin. kumenya icyaha icyo ari cyo. Sin is the separation which made you to be far from God. The separation which made you to be far from God. Gutandukana kukujyana kure y'Imana, That is sin. icyo ni cyo cyaha. Actually, we were separated from God when Adam and Eve received sin, that is the heart of Satan. batandukanijwe n'Imana ubwo Adamu na Eva bakiraga icyaha, ariho umutima wa Satani. In Genesis chapter 3, bitangira ibice bitatu. we can see that from that time we became sinners, we became unclean. dushobora kubona ko icyo gihe aribwo umuntu yahindutse umunyabyaha wanduye. And what does the Bible say? ako se birivuga iki? From that time, kuva icyo gihe, this is how God judges. uku nguku niko Imana iducira urubanza. Isaiah chapter 64 verse 5. Yesaya 64 umurongo wa 5. Verse 5 says, umurongo wa 5 uravuga ngo, in my Bible it's verse 6. bibiliya yanjye n'umurongo wa 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. uko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. After Adam and Eve received the heart of Satan, Adamu na Eva bamaze kwakira umutima wa Satani, all of us became unclean things. twese twahinduye abanduye, And we think that we have righteousness. kandi twibwira ngo dufite gukiranuka We kwacu, think that we do good. twibwira ngo turakora neza. Yes, you may do good before men, Yumvikana ushobora gukora neza imbere y'abantu, but before God, ariko imbere y'Imana, your goodness, neza yawe, your righteousness, gukiranuka kwawe it's like filthy rags. bimeze nk'ubushwambagara bwambaye ibizinga. That's why you always say that you are a sinner. niyo mpamvu igihe cyose uvuga ngo uri umunyabyaha, Even you know that what you did until now, it didn't make you perfect righteous. ndetse urabizi ko kugeza ibyo wakoze bitigeze kugira umukiranutsi utunganye. What is the profit to be a sinner? ese kuba umunyabyaha birimo inyungu ki? Whether you do good or bad, wakora neza cyangwa nabi, still you keep being a sinner. urakomeza ukaba umunyabyaha. And that is not the true way of salvation. rero iyo ntabwo ari inzira y'ukuri yo gukiranuka. Apostle Paul testified to Greeks and Jews repentance toward God hanyuma Pawulo yahamirije abayuda n'abagiriki kwihana ko ari ugusanga Imana, and faith towards the Lord Jesus Christ. mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo. That is repentance and believing the gospel. ko ni gukorana nyakuri, ariko kwizera ubutumwa bwiza. When the prodigal son decided to go back to his father, umwana w'ikiraro ubwo yafataga umwanzuro wo gusubira kwa se, he didn't know what would happen to him. ntabwo yari azi icyenda kumubaho. But arriving to the father, ahubwo ageze kwa se, the father was very happy. yaramwishimiye cyane. The father hugged him. The father hugged him
ise yaramuhobeye. The father was very happy and he did everything to cleanse his son. ise yari yishimye akora ibishoboka byose ngo asukure umwana we. He was able to feed his son. yagaburira umwana we. He commanded all hired servants to work for the son. ndetse ategeka abagaragu be bose gukorera umwana we. This is how the heaven is happy when people return to the Lord. uku ni ko ijuru ryishima iyo abantu basubira ku Mana. When people change their mindset abantu bahinduye imyumvire yabo. to think that they need to do good in order to be received by God. iyo myumvire ibibwira ngo bakwiye gukora neza ngo bashimishe Imana bazajye mu ijuru. When they realize that even their good things are like filthy rags. rwose birerekana ko n'ibyo bintu nabyo ari nk'ubushwambagara bwambaye ibizinga. When they realize that their righteousness is useless, bamenya ngo gukiranuka kwabo ni umfabusa. they go before God. bajya imbere y'Imana. They say, God, I'm sin 100%. kavuga ati Imana turi abanyabyaha ndi umunyabyaha ijana ku I ijana. have nothing good in me. nta cyiza mfite muri njye. Please have mercy and compassion on me. rwose ngirire impuhwe n'imbabazi. Unless you give me grace, I can perish. tangira ubuntu gusa njye narimbuka. Do you know what God tells them? Imana ikimubwira. It is written in Isaiah chapter 44. byanditse muri Yesaya 44. Let us read this verse and conclude. kadusome icyanditswe dusoze. Isaiah chapter 44. Yesaya 44. Can read only one verse, verse 22. reka dusome umurongo wa 22. I have blotted out like a thick cloud your transgressions, and like a cloud your sins. Return to me, for I have redeemed you. Nebe ibicumuro bye nk'igicu cya rukokoma, ibyaha bye mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucumuye. I, the Lord, I have blotted out like a thick cloud your transgression. Njyewe umwami nebe ibicumuro bye nk'igicu cya rukokoma, ibyaha bye mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucumuye. I have redeemed you. Naragucunguye. So the Father did everything to redeem his son. Imana yakoze ibintu byose kugira ngo iducungure. The Father had already prepared everything for the Son at his return. Se yari yateganije umwana ibintu byose by'umwana. Likewise, nuko nguko God does not ask you to do something, Imana ntidusaba gukora ikintu runaka, because God knows that in the far country nothing good you can do. kubera ko Imana izi ko uri mu gihugu cya kure nta kintu cyiza na kimwe wakora. Nothing you can do to please God. Nta kintu na kimwe wakora ngo ushimishe Imana. All he needs is for you to return. Ukeneye gusa no kwihindukirira. Please return to the Lord. Reka dusubire dusange umwami. Put down your thoughts. Dushyire hasi ibitekerezo byacu. Put down your ways. Dushyire hasi inzira zawe. Realize that your ways, even your thoughts are wrong. Uzamenya ko inzira zawe n'ibitekerezo byawe bipfuye. After you realize this, umara kubimenya, God will show you the new way. Imana izakwereka inzira nshya. Next time we shall see how the prodigal son was able to be rescued. Utaha tuzareba uburyo ki umwana w'ikirara yabashije gukizwa. Today we have spoken a lot about his repentance. uyu munsi twavutse cyane ku kwihana kwe. I hope that you realize what is true repentance through the story of the prodigal son. Niringiye ko mwabera byose byerekeranye n'inkuru umwana w'ikirara. Repentance is not asking forgiveness of your sins. Kwihana k'ukuri si ukwaka imbabazi z'ibyaha byawe. Repentance is to acknowledge that sin is the separation which occurred in your life between you and God. Ahubwo ugomba kumenya ko kwihana ni ugukuraho rya tandukaniro ryajeho hagati yawe n'Imana kubera icyaha. After you acknowledge this, you put down all your ways and your thoughts. Numara kubimenya rero shyira hasi ibitekerezo byawe n'inzira zawe zose. And find the way of God. Hanyuma ushake inzira y'Uwiteka. That is true repentance. Ko niko kwihana nyakuri. Just to return. Ni uguhindukira. To change the way. Ni uguhindura inzira.
As I returned to Kigali, when I realized that I was wrong to go to Kagitumba, nuko nagarutse i Kigali ngeze i Kayonza nkamenya ko nagomba kujya Kagitumba. I hope you realize that you are heading to hellfire if you are a sinner. Nzi neza ko umuntu aba ari kujya mu rutazima igihe cyose ari umunyabyaha. And please change your mind. Rero hindura imyumvire yawe. That is true repentance. Uko niko kwihana. Let's pray. Dusenge. Father God, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimira. Today you have spoken to us how we should repent. Uyu munsi watubwiye ko dukwiye kwihana. Like the prodigal son repented and returned to his father. Umwana w'ikirara yihaniye agasubira kwa se. Father, repentance is not our actions, Kwihana si ibikorwa byacu, but it's the change which occurred in our hearts, in our mindset. ahubwo ni impinduka ibaho mu myumvire yacu. When we realize how wrong we are, Tumenye ko turi babi, we are able to repent and return to you, Lord. tubasha kwihana tukaguhindukirira. So I pray that you may give us the grace Duhe ubuntu bwawe, to realize that you have compassion on us, tumenye uburyo ki dufitiye imbabazi, so that we can return to you. kugira ngo tuguhindukirire. Allow all viewers to realize how you have compassion upon their lives. Ureke tumenye twebwe uburyo ki udufitiye impuhwe n'imbabazi mu buzima bwacu, So that we can come to you freely kugira ngo tugusange twisanzuye, and receive your help. twakire ubufasha. You redeemed us. Waducunguye, You gave us the forgiveness of our sins. duha imbabazi z'ibyaha byacu, And you want to work for us in all the rest of our life. kandi urashaka kudukorera mu buzima bwacu bwose. I pray that you may allow us to believe in your truth. Rero twemere twizere ukuri kwawe, In the name of Jesus we pray. dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze, See you next time. tuzasubira ubutaha.